Rata ujasi makasiri tumedisha Muli vitu mnene kuzinga wana na Jesu Kristo. Baba hana riane buwa wancha wara muhuru ba mutimu babona hala buka yemwe iwalala manjwa hore I saw prints walking while the slaves were on top of the horse. That scripture kabusona is an error. Ire kabona mahoba ale modima di pere mara di prince di tsamaka makoto. O tsebe here bolela ka di prince re bolela ka rena because of papa rena ke hoshi. And mahoba ke ba elore asiba amwele morena jwale ka morena le mophushi. So meaning gore he banna meji di pere rena re sokola hona le bothata ka rare. Sometimes ke bothata, sometimes gore matla a modimo a gona bona ha. That's why tshwantse re bele thapelo ya gore re rapele modimo re claime dilo tse nna ba ngila re tshela tsona. Motho o ya highest a ka se dule ka maramanshi rena re rapela modimo ra sokola. That thing must change. Re le buile baba khana ka baka la thuto and inkare go ke rata AYM because ngwana wa le tsa sikupu aka se je sikupu a se dia career o tlo mo re tshwantse a tsene sekolo o re a be le career ya hae ye o ya after how you go merego mara because of rena that's why this nowadays they take prophecy as a career. They take a prophecy as a career. One patanisha ure aura pele is because of upalakuti more. That thing is a spiritual gift and there is a career. Career never to mele book. And I'm not going to wala njomo arasini buka fela. Relocos wetu jamona every time ko hopula manjwandila bolela because of una le baba ba ile mba palelo kanibuke are na di le comfort ni fela and ke a bereka ke gona maintain bana ba ke gona maintain so try something mundi le mo ba ka di connection wa bona connection ya motho o ba le go bana hae o ne le batho ba bankamo ke matitjhere ke dini mara ko mmelo ko mbadi ya ntwe lo ngae hona ka job description ya bona because of ba mo file mmele o felle ka o yena mothuti ya mara ka job description ha ona mo ba re mo direte o ba le go bana hae o le belle he ke file kwana mere o dula Soweto na ke dula ka mo Pitori tshwantse ke ye Limpopo mo kopana ho ka funda la fela ba re ke gopela go tlo tšea bana ba nka se hane yo khosa hore ke tlowe ke ye Soweto ke bona morao ke be ke bona ha ke tlo feta mo Pitori because he ka hana o tlo thuputa wa le mo ile mo ireila he ka be ska banna ka o connect ka o plaka o ka mo sa irei mara ho ifile ke bona na Jesu ke gona lo fa excuse hore ke tlo palela ka le baka le lesole le lesole re le buile le ngalo la letjatsi le re o bone le monna wa lwetseng for 38 years man lwetseng for 38 years sometimes you don't need to know go yetele lo di dirahale ile gore matla le bogolo ba modimo bo bona ha mara ka scripture sela e be se taba ya gore matla le bogolo ba modimo bo bona ha ke na William aititela go le kwa botse William aititela ka baka la gore o wile a bona
itse a se hona lu rapelelo ha rapelelo because of kila bona mo profita hola a rapella motho a fola ntwana ya moholo fata hore wona muadikwa o fita to an extent ya hore ba ba le mopele ha ba tsa ba tjia jwale ka ba uti jwale ka ba profita. It's because of wile abona motho le ba ka se sokola for 38 years o sokoje because of wile abona ene a thoma o golo fela hore he nka kiriya motho ke tlo fola a lebala hore o ne le the master of everything, Jesus Christ. Iriki kina kwa ya fasika pili bwana koti ya munona he Jesu afika moyena urikira bo Jesu afika moyena uri uraja hinka utiyena uriki toka mtu unale batu mama toka manyalo Jesu hona mara uriki toka mama hanga mbiaji yake kitakiria linyalo unale batu mama toka mibereko Jesu uhona mara uriki mama naka napela CV yaka baka nihina mara Jesus is here abe Jesu wale kapila ene kirata ni njulela laure arahamona atiwa ureke khali alwala ukari mudimu akari tusha kara 2025 mudimu alemone ureke khali lenyaka masila ukari mudimu akari tusha kara 2025 ureke khali unyaka na lebasa iria utwete tuko cha haubi enerikile mocheng akaso ubona ole kana seo mothola ba le mo di ribe la noka ene mo le ribe la noka motho ya nkonoke o gona o bona mara ho ka dula ka radical o ka se bona ke ra ho ka thira ke dibe akaso ubona morena Jesu monna ona wa sefofu o re Jesu mo ba le ka ra le sha mara ere atwa ka ralona ayema ka pelati alama hore ka male ka raona Jesu akase mmona ona le di area di ntelo re Jesu akase ubona ho le ka ra le sebo Jesu akase ubona ho thuba la pala motho Jesu akase ubona tshwanetse twa ka ra di le jeo so that morena Jesu akabereka ka wena bona batho ba le ba fodile ka o tsena karameti yena ano yemelela sipi ntwana re bontsha gore ditsela tsa rona tsa watleya di ka se tshwana re ka kereka ka ofela mara re ka se atle ka nako e teng ka ha e bona pele ke December bo bia di poto tsa fapana mo di mastof ba di bia ka temperature o tshwana mara di ka se folowe ka nako e teng le ba ka di bia ka nako e teng di ka se folowe kana boyeti uri muthu ke ile le nyalo ka meka botho mo tjhatja meka a sentse la ye uri muthu ke ya motaka o ka ba ba ko ra pela ba kiriya bana ba nnete tala